sejarah kumino bentading di telu ni Tuhan mungkin ada telu ni nak modong ni bukading dah. Jisi popek ataupun sadong balan. Mungkin ni ni ala video kenang jo sejarah pada awal tanggal 3 bulan 11 tahun 1989 dia bentading nair kai. Ina kilo lepau yang bilik jamban. Jadi cik gunung bangunan gunung doa aja. Puji Tuhan bekading dia ada oi lepau tu. Tapi naki lepas doa yang amin batu. Okey, kayu nak ada. Kenai mek telu cang dalu tading doa dah beradi kenai mek bono aja baru kene oleto aja tak tanah aja ya kena nyolok. Menikah ada menikah anak guru alan batang kai kadang baru ne bayak yakka kenai nak kejang kai bandau terak dau terak inilah tempat ibadah. Maka do terak Joko jana Joko ye na bodong doa japan Joko ko telu ni sebayang ni nganam do dalu ja iko bada ko dosa dan ni bayak kem dalu ja bada kado penggakado mi nai kai dalu ja aya puluk dua usa ja gembala rega gembala da balangan amik pat dadak gembala amik aki bayak leto aja nyolok naik ki amik kai jina tempat ibadah bandau amik ni sebayang kai dak lepau mi sebayang neka nak cuma nam jamik telu yang lepau ka oi sengau ala long kayu pajat ka kajan amik adung jasi dalu jata tading ni tempat kai Joko maka si tempat ja jadi nak ki puji Tuhan noban Tuhan lepas memberkati nak gereja kayo deh Joko pampung ada Tuhan dai milu anak-anak Tuhan todeb lah sebayang nai namami Tuhan ke tempat jai Tuhan memberkati ilu. Tuhan ya nak penega milu. Cua ilu tunuk ngan ngelan kenang Tuhan. Joko jadai badak me telu panak ilu dak ngelan kenang Tuhan. Pabana tempat jai jana anugerah Allah. Allah un pengkasih, Allah un pengelesau, Allah un malak kenang ilu. Jadi Joko komisi telu panak ilu dak ngelan Tuhan. Ilu malak Tuhan. Oban nak lasat nak agat nak pengalim milu. Joko jadai badak cara-cara mentading kena tempat jai berading. Ya. Kita tahu ini. Kumin bonga, yo dia bonga ilu kemola kai. Jadi bonga aja. Putih, kuning, biru. Putih aja. Ala un malak kena ngilu. Ala un pengelesau kena ngilu. Ya putih je. Jadi kuning je. Tuhan nyeremakan ilu. Tuhan oban nyerema ilu. Apa ni ilu tesen Tuhan. Yang ngedema kemat lah. Apa ni ilu tunuk kenang Tuhan. Jadi biru. Ia yang ngelewang ilu. Daun buat balik jahat ngacau ilu. Yang ngelewang ilu. Ia mamung ilu. Daun obat cah petan. Ia cah kemat cah tawai. Ya pengobat Tuhan kena ilu. Joko ia ngelewang ilu. Malah pilu keti salak. Malah pilu keti cuk. Malah pilu keti kelab. Tempat ya Tuhan ibadah. Joko telu sembayang jai. Kita tahu. Ketika badak dia cai suto ala kai berkaring na ban ni bayak dia berdoa lah. Bukan nak ni berdoa ni
ngan teka pengali kemete aki nai mungkin penosai benar ke dapat dok basi dura letak keluarga sopi alile mudi yoko aki nai ngendu dalam persekutuan doa ji ne niat ketenangan Tuhan niat pesalah Tuhan apa ni pengali apa ni tahun te lemak dalam pengelah dia joko nai ngendu yoko dalam muka dalam budi sebayang kai aki nawi dicetau ala masuk roh bandawa tempat dia kena mekem cenokum keba uji ake bandar tempat dia kena mekem cenokum keba dak masalah maki dah senjata ke pengali pengelan kena ngaki dia jauh ke pabik tu ini nei bayak duka dalam gurung doa je bukan apa ni lebih ceno du beca aki nawi kena Tuhan ya benak ketenangan maki aki tesen Tuhan ya benak pengali maki oben tu penuh saja kinya repa dai senang dekenya repa cen pengali bahkan ke Tuhan nak damaian maki nak komisi keadaan keluarga anak man pisu tapi akik nak kena Tuhan untuk Tuhan serana mong ketuk kekhawatiran pala akik you dia akan sopiti Tuhan yang melakukan dia terbelum dia harapan kena Tuhan yoko makasih keadaan yoko gereja di tenang kilau ban suak oben persekutuan Jumaat Tuhan kada takakut guys ya amin dan senang dekat kepekemet obana on dalu jara keluasar me pada dapat poin bertobat sejaga gunung doa itu mada cen sembang kebaik tentau tong dekat kenai mada men baik tentau tong sebayang terjadilah oban kuasa Tuhan menggerak kemet kelonan sehingga kumpul ini sapu jalan ji oh jala kita patoin gereja kedor poin gereja entau ligit kumisi la ligit eden metal ligit dor tapi kelonan berdoa. Dalau ja masa Covid dalam tahun 2020. Dan yun tak sedang bergerak. Tapi cara Tuhan cenana. Dukurung na kelonan tak sedang tipemung. Tapi masa ja ben Tuhan pegayang kami kelonan cenana liya benan cara Tuhan. Kelonan nak ligit ami telu berang yang ami soran dah aki kerja terlepas ni pelayan obane. Unke bete kalau ke macok anak dia ban tekak la mau kuning ka anda tekak letaan tekak telan da mencam tekak tisu tekak telu dengan ya pun jaukan bukan apa ni lekko kai Tuhan aki telu kapale anak da more dia lang da sabi da tujuan yuko dalam maka sokun penuh tekak cinta more yang kene ngolong sila Tuhan nang ngendu maka tekak kemet si patoyen gunung doa ji da takakut ji dauja dai seligit cuma ligit di nak maki dalu ja 1,100 jam mepat kerata ji. Saya kelonan jadi ni satu lagi ji. Namo lagi terus. Mepat berdoa kai oleh cenji minggu ja lemai boleh gitu kumpul. Nak mami telu. Pada alat besi, alat semen, alat bata. Oh jala kado pada naila. Dai tak cincin ke kena lagi. Jawab si kerjaan Tuhan lalu ja. You jelun sokat keti Tuhan nak bensokat dia. Jadi keadaan ni hari. Ente aben bangga suwa aben oban aki nda abenti nda ja untuk kemet nungon kelonan maka do na aki ci su kenya ja nda ta cincin ke kena jilu paman kena nda ja ban on aki na kena Tuhan milu mong da takakut di ja tak tujuan lalu ja nda aben lo kebangga menguasai tengen aki tu bangga milu kenya ngalan kena Tuhan ja itu ji kenonyan bakading ko abi na kin gereja telu na di syukur no ban Tuhan hirangan ilu pun jadi pada palai anak ya lesau bakasala ibadah lesau janale itu pula apa nama ni bagi dia 66 dekat mata dataan no di dengan sakit lep kalau kau bawa dekat harapan ini Tuhan ya dah berkati okey ke tega tawai teringadan power ta tenggang ji kelonan orang kuat mungkin ducun tadi ngoyen gereja ji pabinaki abi kete lepah jadi puji Tuhan. Ji lepau kokok pamair dan ji sik kolam kokok me alat sungai ilu kalau ke ngebor lah lebih dalam apan sungai mening ilu suka nak kemudong. Jadi tempat ji mata air je jernih dengan buik dan ilu semayang apan sungai je unki o dipenuh dengan berkat Tuhan. Bila korona ni kai ada guna sungai ji sungai Tuhan kena kuasa medan untuk magat. Jadi itu perlu doa apa nak penting amin di tega-tega tertutup jendela. Okey. Puji Tuhan oban Tuhan ja nak kemet bilo
untuk melengkapi yung kekurangan ke gunung di. Ada pa sungai dan makapa generator. Puji Tuhan.